Kwa legageng le lennye le le sireletsegileng, go ne go nna tlou e nnye e e boi e e bidiwang Tembo. Tembo o ne a boifa dilo di le dintsi. Modumo o kwa godimo, mafelo a kwa godimo, dirurubele, le moriti wa gagwe tota. Mosomongwe phakela molelo o ne wa simolola ka gonne mongwe o ne a sa tima molelo wa gagwe wa kampa sentle. Kotsi e kgolo. Molelo o ne wa anama ka bonako mme o ne wa tshosa diphologolo tsotlhe. Zara o ne a rata go itse dilo thata. O ne a ya go lebelela molelo mme o ne a tshwarwa ke malakabe. O ne a palelwa ke go tswa. Kotsi e kgolo. Tembo o ne a bona molelo go tswa kwa kgakala. O ne a ikutlwa a boifa thata. O ne a tshaba molelo thata. Go tswa fao, o ne a utlwa mazwi a go wa a re, Tembo, Zara o tlhoka thuso ya rona. Tembo o ne a simolola go lela. Ga ke no sebete. Ke a boifa. Ke teng fa mazwi a neng a mo gakolola gore go siame go boifa. Mazwi o ne a re, go nna sebete ga gore ga o boife. Gore gore o dira sengwe le fa gone o boifa. Go tswa fao, Tembo o ne a gakologela gore ditlou di kgona go hupa metsi a mantsi ka dilopo tsa tsone. Tembo o ne a tabogela kwa nokeng. O ne a tlatsa selopo sa gagwe ka metsi, mme o ne a itlhaganelela go thusa Zara. O ne a gasa metsi mo molelong, mme malakabe a ne a nyelela. Zara o ne a bolokegile. Moragonyana fa letsatsi le simolola go phirima, pula e ne ya simolola go na, mme diphologolo tse dingwe tsotlhe di ne tsa bolokega. Re leboga Modimo. Letsatsi leo, Tembo o ne a ithuta thuto ya botlhokwa thata. Go nna sebete ga gore ga o boife, go raya gore o dira sengwe le fa gone o boifa. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com